कहाँ वन है सरमायेदार बह क्या खर्चाव जेनन छुस बह मेहनत शाका छुस बह करन रात तो दो छुस बह यकजा करन बह क्या खर्चाव फरमावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद के हवाल 2594 हदीस नंबर फरमावन अबू दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु सिंद रिवायत इब्गूनी ज़ुआफ़ा अगर तो बिस्सो तलाश करुन यमने मुस्तहिक लुकन निश करजोहन तलाश यमने कमजोरन निश करजोहन तलाश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नमा तुरज़कून व तुनसरून बिज़ुआफ़ाइकुम मुसलमानो युस सरमाय तो दिन आमुत युस मदद तो करन आमुत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन युस तो रिज़्क़ दिन आमुत युस तो मदद करन यवन यु यमने कमजोरन हन सबब तो करन ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्ल शानुहु वन अगर तो यम करिहुक नजर अंदाज तेल छु अल्लाह ताला ताकत थावन कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तेल छु रब्बस ताकत युज़्ज़त पज़ पट बादशाहियत थावन वोल सु बादशाहियत कंसे अता करन सु बादशाहियत छीनस पे कादिर सु इज्जतदार कंसे बनावन सु इज्जत छीनस पे कादिर तमाम खैर छु थोमुत पन्निस दस्ते मुबारकस अंदर ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्ल शानुहु याद थोयु सु चीज येल खजोस ताज खानदर कर पन्ने खानदारन सत गज़ा तनावुल करन बेहमिस अंदर पन्न लहज़ात लम्हात बसर करन वालो वनकनस मस्जिद मोहम्मदिया सल्फिया संग बुनियाद यत मजलिस मज शामिल गछन वालो अगर अस पनुन पान दिमो खर्चावन निश बईद पेश कर अगर अस खर्चावन वाल बनो न तेल थोजो याद यम सात खजोस पन्ने खानदारन सत ताज खानदर करन पत पन्न लहज़ात लम्हात बसर करन गज़ा तनावुल करन नेबिर किन गई सदा दियो न कैसा सोइलस फी सबीलिल्लाह अमे ताज खानदर करमत अमे ताज निकाह कोरमुत योस पन्ने खानदारन सत पन्न लम्हात पन्न लहज़ात बसर करन अमिस गो ये घेरा अमिस गो ये मुश्किल ये द्राव नबर अम दुत अमिस सोइलस पन्ने ब्रांद पे दक ये सोइल आव बन लाइन और अम पत अम सोइलन वन अल्लाह ताला सिंज बारगाह कुन आसा तस्ने कमजोर तो नौतवान बनोमुत मेमा दी है ये तक ये सरमायेदार ये अमीर ये दीनार थावन वोल ये दिरहम थावन वोल परवरदिगार अगर न गुरबतुक शिकार आसा अगर न कमजोरी हुन शिकार आसा मुमकिन अम सिन चांटे मास बददुआ द्रामुत और बस यही लम्हा था यही लहजा था यही वक्त था ज़वाल शुरू हुआ ज़वाल गो शुरू अमिस सरमायेदार आव सोरी छीन यूता आव छीन म्यानो अजीजो म्यानो शफीको अमिस पे खानदारन तलाक दुन ये खानदारन तलाक दिन पर इद्दत गुजरे अम पत कोरम दोयम निकाह बेस मर्द सत यम अम पत निकाह करन पत अमिस दोयमिस निकाह पन्न लहज़ात लम्हात बसर करन यही किरदार गो बे हाईलाइट नेबिर किनाव साइल दियो न कैसा साइलस फी सबीलिल्लाह अल्लाहु अकबर अम सात जुस खानदारोस अम वन अमिस पन्ने गरवाजन दोपनस नेबिर किन आलो गछन साइल छु नेबिर किन आलो करन रट मेन ये चच जोड़ा तुल यम दीनार तुल यम दिरहम तुल यम दे अमिस साइलस ये खानदारिन येल वस पन्निस खानदार सुंद हुक्म अमिस साइलस ये दिन खातर येल ये ब्रांदस पेट वस अम पत सठा वदन बहुत रोती है खानदारन तिबोज अम सिंध वदन आवाज वो बाहर निकला क्या बात है अम मकर चे बेदबी ना बेदबी करन कह अलबत बस अम सिंदिस रोयस कुन नजर त्रावन एक जमाना गुजरा है अक जमान गुजरोमुत ये बह गोडनथ अम सिंदसै निकाह सदा
ام سن سے نکاح اندر امس تہ آیا یتھے پٲٹھۍ اکھ سٲیِل جس طریقے سے آج ضلع گاندربل آپ کے سامنے سائل بنے ہوئے ہیں پنہ خاطر نکھے مسجد بناؤن خاطر یم جماعتن چھ تاریخ کرمس رقم یم جماعتن چھ پنن دگ چھ کونمت یم جماعتن چھ پنن ترام کونمت یم جماعت کیو وفادارو چھ پنن پان اونمت پنن اولاد اونمت کن کن لاگن خاطر یم دو جامع اہل حدیث شیر باغ شام سنگ تاسیس مجلس منعقد کرنا سنگ بنیاد مجلس منعقد کرنا میانو عزیزو میانو شفیقو یت مجلس من عبدالغنی چندرگیری سپدوس ساری پڑھو رحمت اللہ علیہ میانو عزیزو تم سن تاریخ تو مطالعہ کرو میو صدر محترم ونن اکس موقع پہ دپن جامع اہل حدیث شیر باغ تاریخ دہراوت سے یمن لمحاتن منز یمن لحظاتن اندر واریہس کالس اوسس پنن زندگی بسر کرن دپن ات مسجد من چھ ژبرو یمو لمحاتو منز یمو لحظاتو منز گزرومت عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علیہ تمس تہ چھ یم دہ پیمت وچھن تمس تہ چھ یم ایام پیمت وچھن یم سات آلو چھ کرنا آمت جامع اہل حدیث شیر باغس ہسا چھ سنگ بنیاد تراون اکھ شخص شامت پنن اولاد ہت کیا شامت پنن اولاد ہت امش ون آمت کیا دلیل سے کیا جونت اولاد تم یتھے تھی آلو کرو مے دژ دشن کھوڑ نظرہ مگر مے اوس نہ دینار تو درہم مے اوس نہ کینہ دن خاطر ون گژھ بت آسن دن والن اندر بروز معاشر یل مے کی ون جامع اہل حدیث سنگ بنیاد سے کیا اونت مے اوس نہ دینار تو درہم مے اوس ربن اولاد کورمت عطا اگر کنہ بدل میون اولاد لگی ہن میانہ خاطر چھو افتخار میانہ خاطر چھو مبارک یم جماعت تاریخ یہ جماعت یت پہ وچمس لداخ تو ترتک یل مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ پاجام ژھنمت یل نہ سچن پنداو ست تم کنڈو ست پنن یہ پاجام بند کورمت مگر لداخ ووتمت دعوت دیون دیون آج اللہ تعالیٰ ہن یت عظیم الشان سرمایہ عطا کورمت تو ساری چھو قابل مبارک وہ وقت گزر گیا جب ہم کہتے تھے اش 7 مسجد آج سانن مساجدن ہن تعداد 2000 سے اوپر الحمدللہ واجب الاحترام صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر دیگر نظماء جمعیہ علماء کرام سامعین و سامعات اللہ تعالی سندین بے شمار حمد و ثناءن حمد و تعریفن ست جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن خطر درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح امت کے ناو عظیم الشان یک روزہ کانفرنس جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تمام زعماء ات ست ضلع گاندربل ذمہ دار رضاکار تمام مسلمان مبارک بادی ہند حقدار یمو محنت شاکہ کرت یت عظیم انتظام چھ عمل مز اونمت یس قابل مبارک قابل افتخار قابل دید قابل تحسین مسلمانو اش مٹ مسلمانو اش ذمہ داری اصلاح امت دعوت دین رب چھ فرماون ولتکم منکم امہ تہ منز گئی ضرور آسن اخ جماعت یمن ذمہ داری شاید کرنا آمس یدعون الی الخیر یم خیرس کن لکن بلاون یعمرون بالمعروف یم امر بالمعروف کرن یم نہی عن المنکر کرن رب فرماون یعمرون بالمعروف یم رچن کامن ہند حکم کرن علماء سمجھاون یامرون الناس باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودینہ الذی جاء به من عند اللہ یامرون بالمعروف نش مراد
یم آسن لکن دعوت دیون اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس کن بیت الدین مبین اس کن یہ ہتھائی رب سن طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینہون عن المنکر یم آسن لکن پاترٹن کمنش وینہون عن الکفر والتکذیب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبما جاء به من عند اللہ یم آسن لکن پاترٹن یتنو توی کنت صورت ساندر جٹلاون والن منز گژھو شامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتنو توی کنت صورت ساندر پاترو دیو سدین اپناون ساندر عملاون ساندر یس دین اسلام اسنش عملن پیش کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یمنی لکنا ون یم چھ کامیاب کامران در دربار حضرت اللہ جل شانہ اصلاح امت کرن سندر پرت کان طبق پنہ بساط مطابق ذمہ دار علماء پنہ طرف ذمہ دار عوام الناس پنہ طرف ذمہ دار تجار پنہ طرف ذمہ دار آسود حال پنہ طرف ذمہ دار بخاری شریف کے حوالہ بیان کرنا بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مسلمانوں میں شبودمت الزبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن تائمن چپرت کان گارڈین تائمن چپرت کان شفر تائمن چپرت کان ذمہ دار تائمن چپرت کان نگران وکلکم مسئول عن رعیتے ہے پرت کنسی پن پن نگرانی متعلق پرسگور کرنا رب العالمین سن دربار یتی علم اس متعلق سوالی کرنا وعن علمه فيما فعل فيه یت علم اس متعلق یہ سوالی کرنا تاکہ سرمایہ دار سوال کرنا یت متعلق بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سنن ترمذی کے حوال 2470 حدیث نمبر ابو برزہ العسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی حدیث لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسألو پریت کانسی بندس متعلق ونامت کانسی ہن قدم ہکن برہ پکت یتامن تم سوالی کرنا رب العالمین سن دربار یمن سوالاتن مزاس سرمایہ دار سوال مالس متعلق وعن ماله من عین اکتسبه مالس متعلق سوال کرنا ونیو یہ کمو واتو کر وہ حاصل اور دویم سوالی کرنا وفیما انفقه یہ مال کمن وطن من خرچو اگر مالدار چی یتن میانی ذریعہ گس اصلاح امت گسن تل چو مالدار اسمن آمد سورہ معارج کے حوالہ رب کائنات بیان کرن الذین هم علی صلاتهم دائمون یتیمین بند ہمیشہ سن نماز پڑھن وول است پڑھو نماز انشاءاللہ یتیمین بند ہمیشہ سن نماز روش کرن وول تچی یمن ون آمد والذین فی اموالہم حق معلوم یمن سرمایہ دارن یمن نماز گزارت یمن با ایمانن ونیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین فی اموالہم حق معلوم یسی مال تو سرمائی چھو عطا کرمت رب کائناتن ات متعلق چھو آمد حقدار توی بیان کرن للسائل والمحروم آگ گئی تم یم ات دارن وال بیاک جماعت گئی سا یم نہ ات دارن مگر مستحق شاسن چان مدتک میان مدتک یمن دشونی متعلق کر پرسگور سرمایہ دارن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یہ سورہ زاریات کے حوال چون آمد قانو قلیلا من اللیل ما یحجون یہ مین بندش تم چھ راتس کمی پہم پنن وقت گزارن بسترن پیٹ تم چھ اللہ تعالی سندس دربار سندر قیام سندر رکوع سندر
سجودن اندر پنن رات گزارن تچون آمت وبالاسحار هم یستغفرون یم سحر وقتس معافی منگن رب العالمین سن دربار وفی اموالهم حق للسائل والمحروم تت سچ مالس اندر تآمت سائل مقرر کرنا اگ گئی تم یم زن ات دارن ول بیاکھ گئی سہ جماعت یم نہ ات دارن ول چھ مسلمانو اگر یژھان چھو سرمایہ دار بکر اصلاح امت من پن کنٹریبیوشن بت تھو تمن اندر شامل پن پام یم زن اصلاح امت کرن ول تیل ون آمت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی شن یتیو تُہۍ کٔرِو پنن روی مشرقس تو مغربس کن نیکی ہم وسیع تصور قرآن مجید کرن بیان قرآن مجید ونن یمن ونیو نیکی شو یت ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین نیکی شو یم زن ارکان ایمان چھو یمن مز ایمان باللہ چھو یمن مز ایمان بالآخرہ چھو یمن مز ایمان بالنبیین چھو یمن مز ایمان بالملائکہ چھو یمن مز ایمان بالکتب چھو مگر ات سوچ سوچو نیکی ہون تہی تمیا درس دیون پروردگار وآت المال على حبه ذوی القربا یہ محض آسنی پانون مال خرچاون اگر چھ مال چھ انسان ٹوٹ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اگر چھ انسان مال کس محبت اندر شٹا شدید سٹھا بروٹ مگر ون حض یمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شنو تو تام مکمل نیکی اندر یوتام نے تو مال سو خرچاون ول وآت المال على حبه ذوی القربا رشتہ دارن اندر والیتاما یتیمن اندر والمساکین مسکینن اندر وابن السبیل مسافرن اندر والسائلین اتدارن والن اندر وپھر رقاب بیم زن گردن تو آزاد چھو کرنے یم کنی وجہ ونکنس پنن پان چھ ظلمس اندر لبن تمن آزاد کرنس من چھو تو پنن مال خرچاون کان ہے سرمایہ دار بکیاز خرچاو زینن چھس بہ محنت شاقہ چھس بہ کرن رات تو دو چھس بہ یکجہ کرن بکیاز خرچاو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کے حوال 2594 حدیث نمبر فرماون ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند روایت ابغونی الضعفاء اگر تو بسو تلاش کرن یمنی مستحق لکن نشکر جہن تلاش یمنی کمزورن نشکر جہن تلاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم مسلمانو یس یہ سرمائی تو دن چھو آمد یس یہ مدد تو کرن چھو آمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یس تو رزق چھو دن آمد یس تو مدد چھو کرن یون یہ چھو یمنی کمزورن ہن سبب تو کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ون اگر تو یم کری ہوک نظر انداز تیل چھو اللہ تعالی طاقت تھاون قل اللہم مالک الملک توتی الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تیل چھو ربس طاقت یزن پز پٹ بادشاہیت تھاون وول سہ بادشاہیت تہ عطا کرن سہ بادشاہیت چھینس پہ قادر سہ عزت دار کنس بناون سہ عزت چھینس پہ قادر تمام خیر چھ تھومت پنس دست مبارکس اندر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یاد تھویو سہ چیز یل خجوس تاز خاندر کرت پنہ خاندارنہ ست غذا تناول کرن بہمس اندر پن لحظات لمحات بسر کرن والو ونکس مسجد محمدیہ سلفیہ سنگ بنیاد چھ یت مجلس مز
شامل گژھن والو اگر اس پنن پان دمو خرچاون نش بعید پیش کرت اگر اس خرچاون ول بنو نا تیل تھوزو یاد یم سات کھوجوس پنہ خاندارن ست تازہ خاندر کرنا پتہ پنن لحظات لمحات بسر کرن غذا تناول کرن نبر کن گئی صدا دیو نا کینسا سائلس فی سبیل اللہ امی اس تازہ خاندر کرمت امی اس تازہ نکاح کرمت یوس پنہ خاندارن ست پنن لمحات پنن لحظات بسر کرن امس گو یہ گھرا امس گو یہ مشکل یہ دراو نبر ام دیت امس سائلس پنہ براند پہ ڈک یہ سائل آو بن لائن اور ام پت ام سائلن ون اللہ تعالی سنز بارگاہ کن آسا تس نہیں با کمزور تو نوتوان بنومت مما دی ہے یہ دک یہ سرمایہ دار یہ امیر یہ دینار تھاون وول یہ درہم تھاون وول پروردگارہ اگر نب غربتک شکار آسا اگر نب کمزوری ہن شکار آسا ممکن ام سن چانٹ ماس بد دعا تدرامت اور بس یہی لمحہ تھا یہی لحظہ تھا یہی وقت تھا زوال شروع ہوا زوال گو شروع امس سرمایہ دار ساو سوری چھینن یوتا آو چھینن میانو عزیزو میانو شفیقو امس پیو خاندارن طلاق دن یل خاندارن طلاق دن پت عدت گزرے ام پت کرم دویم نکاح بیس مرد سیت یم چھ ام پت نکاح کرن پت امس دویمس نکاح سی پنن لحظات لمحات بسر کرن یہی کردار گو بے ہائی لائٹ نبر کناو سائل دیو نا کینسا سائلس فی سبیل اللہ اللہ اکبر ام سات کس خانداروس ام ون امس پنہ گر واجن دپنس نبر کن چھ آلو گھن سائل چھ نبر کن آلو کرن رٹ میون یہ ژچ جوڑا تل یم دینار تل یم درہم تل یم دے امس سائلس یہ خاندارین یل وس پنس خاندار سند حکم امس سائلس یہ دن خاطر یل یہ براندس پٹھ ام پت سٹھا ودن بہت روتی ہے خاندارن تبوز ام سند ودن چ آواز وہ باہر نکلا کیا بات ہے ام مکر چسد بیادبی نہ بیادبی کرن کی البت بشس ام سندس رویس کن نظر تراون ایک زمانہ گزرا ہے اک زمان چھ گزرومت یل بہ گڈنیتھ ٲسٕس ام سند سی نکاح سندر ام سند سی نکاح سندر امس تہ آیاو یتھے پٲٹھۍ اکھ سٲیل جس طریقے سے آج ضلع گاندربل آپ کے سامنے سائل بنے ہوئے ہیں پنہ خاطر نکھے مسجد بناون خاطر یم جماعتن چھ تاریخ کرمس رقم یم جماعتن چھ پنن دگ چھ کنمت یم جماعتن چھ پنن ترام کنمت یم جماعت کیو وفادارو چھ پنن پان اونمت پنن اولاد اونمت کن کن لاگن خاطر یم دو جامع اہل حدیث شیر باغ شام سنگ تاسیس مجلس منعقد کرنا سنگ بنیاد مجلس منعقد کرنا میانو عزیزو میانو شفیقو یت مجلس من عبدالغنی چندرگیری سبجوس ساری پڑیو رحمت اللہ علیہ میانو عزیزو تم سن تاریخ یل تو مطالعہ کریو میو صدر محترم ونن اکس موقع پہ دپن جامع اہل حدیث شیر باغ تاریخ دہراوت سے یمن لمحاتن منز یمن لحظاتن اندر واریہس کالس اوسس پنن زندگی بسر کرن دپن ات مسجد من چھ ژبرو یمو لمحاتو منز یمو لحظاتو منز گزرومت عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علیہ تمس تشیم دہ پیمت وچھن تمس تشیم ایام پیمت وچھن یم سات آلو چھ کرنا آمت جامع اہل حدیث شیر باغس ہسا چھ سنگ بنیاد تراون اکھ شخص شامت پنن اولاد ہت کیا شامت پنن اولاد ہت امش ون آمت کیا دلیل سے کیا جونت اولاد دمک یتھے تھے آلو کرو مے دژاے دشن کھوڑ نظرہ مگر مے اوس نہ دینار تہ درہم مے اوس نہ کینہ دن خاطر
ون گز بت آسن دن والن اندر بروز میشر یل میکی ون جامع اہل حدیث سی بنیاد ژے کیا اونت مے دینار تو درہم مے ربن اولاد کورمت عطا اگر کنہ بدل میون اولاد لگی ہن میانہ خاطر چھو افتخار میانہ خاطر چھو مبارک یمہ جماعت تاریخ یہ جماعت یت پہ وچمت لداخ تو ترتک یل مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ پاجام ژھنمت یل نہ سن پنداو ست تم کنڈو ست پن یہ پاجام بند کورمت مگر لداخ ووتمت دعوت دیون آج اللہ تعالیٰ ہن یوت عظیم الشان سرمایہ عطا کورمت تو ساری چھو قابل مبارک وہ وقت گزر گیا جب ہم کہتے تھے اش 7 مسجد آج سانن مساجدن ہن تعداد 2000 سے اوپر الحمدللہ ایک ہی مجلس میں ہم پوری مسجد بناتے ہیں ایک سی مجلس اندر یل یوتا عظیم عوام آسے اللہ اکبر یل یوتا عظیم عوام آسے یتھس 200 نفر شاسن یتھس 300 نفر شاسن یتھس 400 نفر شاسن تتھنس اخ مسجد گسن تعمیر آج بناون عظیم الشان جامع محمدیہ السلفیہ بہامہ یت زن کروڑن اندر رۄپیہِ چھِ ضرورت آج دہراو حضرت ابوبکر صدیق سوری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ سنز تاریخ یم سات مدینہ منورہ ووت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ برہ یم سات 14 دو گزارک صرف 14 دن گزارے ایک بستی میں یت بستی ناوس قبا ات بستی اندر تی بیٹھ نہ مسجد بناون بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات بستی مسجد بناو اخ مسجد یت مسجد ناو چھو مسجد قبا پتیل پراپر مدینہ وچ مدینہ منورہ اندر یم سات نظر دژک اندس پکس کن یم سات ارد گرد کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں پہ ایک زمین کا ٹکڑا پسند آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم آو کرنا یہ کمن ہن زمین ٹکڑا ون آو دون یتیمن ہن اکس یتیم شناو سہل بیس یتیم شناو سہل یہ منک بلائیت یہ زمین ٹکراو پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو عزیزو میانو شفیقو یل یمن وناو یہ زمین ٹکراو پسند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو شو یہ مسجد خاطر دن خاطر تیار تمو ون یل تو شو ونن اش بلا معاوض یہ زمین ٹکرا مسجد خاطر وقف کرنے خاطر تیار مگر تازوس قدم مبارک تھرمت مدینہ منورہ اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو میسیج گھن غلط گھن یتیمن کرک غصب یتیمن کرک زیادتی لہذا کرو تھی قیمت یمہ زمین ہند مقرر زمین ہند قیمت آو مقرر کرنا آج ضلع گاندربلس سید تاریخ دہراون آج جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سید تاریخ دہراون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنز میانو عزیزو میانو شفیقو تو ماسو ونن تو کیا شو پنن دامن پھہلاون یہ کردار تو گفتار چھ دیتمت یت امتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات ات زمین ٹکرس قیمت آو کرنا تم سات آئی 10 دینار امی قیمت مقرر کرنا اور دامن مقدس پہلو پنیس جماعت از برحکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات گو تیار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یم سات 10 دینار انتظام گو کرن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میانو عزیزو میانو شفیقو آج تہ سی تاریخ دہراون یس تاریخ تہ پنن اسلافن نش میجمت آز گھ یت مجلس اندر
جامع محمدیہ السلفیہ مکمل تعمیر گژھن دپیو انشاءاللہ انشاءاللہ یتی گژھن سیرس 20 گاڑی گژھن یتی گژھن ششتر 100 کوینٹل گژھن یتی گژھ باجرس 50 گاڑی گژھن یتی گژھن سکس 50 گاڑی گژھن یتی گژھ دار تہ گژھن دروازٕ تہ گژھن یتی گژھ انشاءاللہ کن تہ گژھن اور اخ پور گژھ کم از کم یت مجلس اندر مکمل گژھن پتہ روز نہ مسجد نبوی تِژھٕے یس مسجد نبوی تمہ ساتہٕ ٲس اللہ اکبر یم ساتہٕ بٲنگِس اوس بارش برسن وز کیا یوان ون ژہراو الفاظ ژٕ ونُکھ صلو فی بیوتکم رود ہسا لوگن یہ رود ہسا گو جمع مسجد نبوی اندر تُہۍ نسا ہیٚکِو پنن سجود کرت مسجد نبوی اندر لہذا پڑھو پنن گرن اندر نماز مگر آز یس مسجد نبوی تُہۍ وچھان چھو آز ایٹ ٹائم مسجد نبوی من کم از کم ہیکن 8 لچھ مسلمان نماز ادا کرت الحمدللہ یہ شاہ عبداللہ پلان چھ دیتمت پروجیکٹ چھ دیتمت تات پلانس اندر چھ بیک ٹائم گژھ مسجد نبوی من 30 لچھ نماز ہیکن اکامڈیٹ گژھت 30 لچھ نماز یتھے پٲٹھۍ چھو تۄہہِ آز پنٕنۍ تاریخ دہرٲیوا انشاءاللہ وقت گو ژیر مے کرے گزارش صدر محترمس یہ تہندسے حد اختیارس اندر تھی کرو یتنس یہ سوری یہ کینسا مسجد حوالہ آمو زون مناسب مے طالب علم سند ذریعہ تاکہ بت گھ ات اندر حصہ دار بنت مے تہ میل پگہ روز قیامت انشاءاللہ نجات تہ سان انشاءاللہ اس تہ آسو تمن خوش قسمتن اندر یمن متعلق ون شامت من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ یعنی اللہ تعالی سند خاطر مسجد کر تعمیر تم سند خاطر چھو جنت اندر گھر بناون وول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ممکن چھ اس مز ہیکن اکسی طاقت ٲسِتھ مسجد پور تعمیر کرنک مگر یہ چھو ابن ماجہ کے حوال کتاب المساجد اندر یس مسجد بنائے 40 برابر تت اندر ہکو ن قیام کر تت اندر ہکو ن رکوع کر تت اندر ہکو ن سجدہ کر علماء چھ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ باقی علماء چھ کرن بیان فرماون یس مسجد خاطر ات حدس تام تہ میٹیریل پرووائڈ کر تم سن خاطر تہ وعدہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ تمس تہ بنائے جنت اندر اخ گھر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ لہذا چھ مے پور ومید یت مجلس اندر روز نہ کہن پرت کان کر پنن پنن انشاءاللہ تعاون پیش مدد پیش شروع کرو انشاءاللہ کینچن لحظات لمحاتن اندر پتہ سے اہم خطاب یزن صدارتی خطاب آسے صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سن میون وقت ہوتن اختتام گژھن البت کینہ لحظات نمو اس تہ برونٛہہ کن دامن پھہلاو مسجد شریف کے حوالہ کس کر فاستبقوا الخیرات کس کر گۄڈنیُک پنن پان وفادار وفا شعر پیش یم زن یمہ مسجد ہند حوالہ الحمدللہ یمہ مسجد ہند حوالہ پنن پان کر گۄڈنیُک نفر کھڑا گژھن وول پیش یس دپہ تھٲیِو حظ مین انشاءاللہ سیر تھٲیِو مین بیاکھ دپہ ششتر تھٲیِو مین بیاکھ دپہ دارِ تھٲیِو مین بیاکھ دپہ درواز تھٲیِو میون بیاکھ دپہ انشاءاللہ پھلٲنۍ باجر تھٲیِو مین سیکھ تھٲیِو مین وٕچھو کُس کرِ یتھ اندر پنن پان سبقتس اندر پیش وعدکر رب کائناتن سورہ محمد کے حوالہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یم صاحب اللہ تعالی سندس دینس بنن معاون و مددگار تمن کر 50,000 روپیہ اک صاحب دپن کریو سا میانہ طرف تہ شروعات الحمدللہ اللہ کرن ام سند نظرانہ پنہ دربار قبول یم زن بیاکھ صاحب چھ عبداللطیف ملا ساکن بوگو گاندربل یم چھ ونن مین تھیو 27,000 روپیہ الحمدللہ یمو چھ بیاکھ خاتون یم چھ دپن تہ کریو میانہ طرف اک وٲج قبول یم مسجد شریف خاطر اللہ تعالی کرن یہند نظرانہ قبول دین و دنیا کرن خوابات
یہ کوتہ اک صاحب چھ دپن مین تھویو 2 لچھ الحمدللہ بیاکھ صاحب چھ دپن مین تھویو 2 لچھ بیاکھ صاحب چھ دپن میون تھویو لچھ بیاکھ صاحب چھ دپن میون تھویو لچھ بیاکھ صاحب چھ دپن مین تھویو 50,000 بیاکھ صاحب تہ چھ دپن مین تھویو 50,000 بیاکھ صاحب چھ دپن الحمدللہ فیروز احمد بابا یم دپن میون تھویو 1 لچھ رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول یہ بچی شیون 500 رۄپیہِ ہتھ اللہ تعالیٰ کرن ام سند یہ نظرانہ قبول یہ بچہ شیون 100 رۄپیہِ ہتھ رب کرن یہند یہ نظرانہ قبول دعائے مغفرت مرحوم عبدالرزاق پرے اللہ تعالیٰ کرن سان اسلافن تہ مغفرت یمس صاحبس تہ کرن مغفرت یم زن پرے پورا باغات پہ 2,000 رۄپیہِ سوزن اللہ تعالیٰ کرن ام سن قبر پرنور لحد کرن پرنور 10,000 رۄپیہِ اک صاحب دون یم زن اسہ عادل صب کمرواری پہ اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرنے خوابات 500 رۄپیہِ 2,000 رۄپیہِ 2,000 رۄپیہِ بیاکھ صاحب سوزن اس تھو امید قوی کہن تہ مسلمان روز نہ پتھ یہ مسجد بناونس اندر پنن معاونت پیش کرنس اندر اللہ تعالیٰ ہن تہ سوزمت تہ گژھو انشاءاللہ یم زن اس رضاکار ام خاطر ذمہ دار ٹھہراؤن آمت یمن زن صفن اندر پھرنے ذمہ داری عائد کرنا آمت تم ساری اصحاب گھن یا صف پتہ صف یمہ مسجد ہند حوالہ انشاءاللہ یہ پن معاونت حاصل کرنے خاطر رب العالمین کرو تھی خیر و برکت اندر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تہ تمہ حکم انفقی ولا توسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون اس فرمو انفقی ولا توسی تو کریو رب العالمین سند وتہ من خرچاؤن کردار پیش گن گن کے ما خرچویو گزرویت ما خرچویو فیحصی اللہ علیک تیل دی اللہ تعالی تو واپس گزرویت تو دیو ان گنت یہ کینسا تو پاسبل گژھِ تہ دیو اللہ تعالی سند رضا خاطر ونکس تہ اخ چین واتن یمہ مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن امس سانہ ہمشیر سند نظرانہ قبول دین و دنیا کرن آباد اللہ تعالیٰ کرن خیر و برکت اندر جائے نہ ونکس چل نا 100 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ ونکس سٹھا زیادہ یت مسجد شریفس تہند معاونت ضرورت اس پور ومید اجتماع گاہ اندر آسن تم افراد تہ یم 50-60 نفر وتھن تھوٚد یم دپن سن تھو 50,000 20,000 10,000 30,000 ساری مسلمان کرن ات اندر پنہ استطاعت مطابق معاونت رب کرو خیر و برکت اندر جائے تہذ تاریخ سنہری حروفو ست رقم گھن اللہ تعالیٰ کرو تو انشاءاللہ تمام حاجات روئی یم تہ ہم تہ غم تم کر دور پروردگار پریشانی کر دور پروردگار رضاکارن ہز خدمت تہ کر قبول ذمہ دارن گرک تہ یور آمت اللہ تعالیٰ کرن یمن سارنی ہند یہ نظرانہ پنہ دربار قبول کھڑا یم زن مسلمان نش توقع کھڑا گھن مسلمان یم زن ام خاطر ون ونکس سانہ طرف تھو دار درواز ششتر میٹیریل یا نقدی ساری مسلمان کرن ات اندر بھرپور شرکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ما نکست صدقۃ من مال اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچاؤن سن بیروا پہ اخ مستورات دون یمہ مسجد شریف خاطر اخ رنگا اخ وجب رب العالمین کرن ام سند یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرنے خوابات چاہے مشرق پہ مغرب پہ سینٹر پہ اخ گڑ سیر دپان پن محترم میانہ طرف تھو رب العالمین کرن ام سند نظرانہ قبول شروع ہتن میٹیریل گھن لہذا سیرس 20 گاڑی کم از کم جمع کرنے ششترس 7 کوئنٹل جمع کرن انشاءاللہ کرن مسلمان ات اندر مکمل معاونت کرن مسلمان رب کرو خیر برکت اندر جائے والد بیمار یم سوزن اخ رنگ مسجد شریف خاطر رب العالمین کرن امس والدس شفاء کاملہ شفاء عاجلہ ساری مسلمان کرن مکمل معاونت یمہ مسجد شریف خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یت نہ تہ خیال گزرے اللہ تعالیٰ سند وتہ مز خرچاؤن ست مالس کمی گھن مال بڑھاون پروردگار
ابو زید ضمیر صاحب الحمدللہ حافظہ اللہ یمو یتنس اک جاندار تو شاندار تقریر کر تہند دل سن دل محظوظ کر یم ونان عالم دین میری طرف سے بھی 2000 روپیہ قبول کیجیے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے علم میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کرن شیخ محترم سندس عیالس تہ حفاظت تہندس عیالس تہ حفاظت اش سٹھا زیادہ توقعات پنن مسلمانن نش چاہے تم ساؤتھ پہ آمت چاہے تم سینٹر پہ آمت چاہے تم نارتھ پہ آمت چاہے تم جیم ڈویژن پہ آمت ساری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت کرنے کوشش اللہ تعالیٰ کرو خیر و برکت اندر جائے تو امتیاز احمد پہلگام 1 کوئنٹل شیشتر امتیاز احمد صاحب پہلگام یم ونکس تت انتظامات حتمی شکل دون یمن تت سان علماء کرامن ہند پروگرام تم دپان تھو سمیانہ طرف تہ 1 کوئنٹل شیشتر مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہند نظرانہ قبول یتھے پٹ لکھنائن پن ناو مسلمان ساری 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 1 گاڑ سمٹس 15 بیگ سمٹس 10 بیگ سمٹس 20 بیگ کان دپ مین تھو دار کان دپ مین تھو درواز کان دپ مین تھو شیشتر کوئنٹل کان دپ مین تھو سکہ گاڑ کان دپ مین تھو باجر گاڑ اش پور ومید پنن مسلمان نش انشاءاللہ کیازِ رب العالمین تہ تہ میں بیان کرن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تہ واتو نہ توتام نیکی ہندس درجس یوتام نہ تہ بچی یم زن اش بنات پہ تمو کورمت 10 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ 200 روپیہ جمع یوتھن شکوات نومت نظران مسجد شریف خاطر 500 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن تہندس حیاس برکت تہندس علمس برکت اللہ تعالیٰ کرن تہندس کردارس رچ اللہ تعالیٰ کرن علماء کرامن ہندس کردارس دن دگنی رات چگنی ترقی عطا یہ دون یہ بچی پونڈ مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہند نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات اش واریہن مسلمان نش یہ گوبر 500 روپیہ دیون رب کرن یہند نظران تہ قبول سارنی مسلمان نش توقعات اش زانن کہ یہ مسجد کچھ اہمیت شامل یہ وری وادو پہ ووت شڑس اندر نماز پڑھن مسلمان انتہائی تکلیفاتن شفاعت صاحب دپن یم زن اسہ پن چشم چراغ یم جماعت یم زن مولانا نور الدین صاحب فرزند نیک یم دپن 10,000 روپیہ تھو میانہ طرف اللہ تعالیٰ کرن یہندس والد گرامیس تہ جنت الفردوس اندر جائے بے کرن ام سندس اہل و عیالس تہ برکت عطا امس تہ کرن عمر برکت عطا بیش بیاکھ صاحب یم زن مہک جان یم بیمار یم سوزن کی نظران رب کرن یمن شفاء کاملہ شفاء عاجلہ سارنی مسلمان نش اس توقع کہن تہ روز نہ پتھ یم مسجد شریف کس معاونتس اندر 2,000 روپیہ اخ صاحب سوزن یونٹ صدر مامر حاجی عبد الرحمان رینا اللہ تعالیٰ کرن یمن دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا والد گزریمس رب العالمین کرنس خبر پرنور لحد کرنس پرنور تہندین امواتن سان سانن اسلافن سان تہندین اسلافن سان ساری ناو بغیر اخ صاحب دپن میانہ طرف تھو 10,000 روپیہ آرم پورہ پہ رب العالمین کرن یہند نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات ساری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت وقت تیزی سان گزرن نماز بھی پڑھنی ہے اور صدر محترم کے بند نسایہ سے بھی ہمیں مستفیض ہونا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سبھی مسلمان بلا کسی دیر کے اس مسجد شریف کے لیے اپنا تعاون پیش کرے 10,000 روپیہ ونکس 60 روپیہ یہ مسجد شریف خاطر سوزن اخ صاحب رب العالمین کرن یہند نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات بچہ چھن کی اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر دعا خاطر حکم کرن اللہ تعالیٰ کرن تمام بے اولاد انسان امس بے اولاد است اولاد صالح عطا اولاد نیک کرنے ساتا تہندن تمیانن اولادن کرن ہدایت پروردگار کسن پہ ونن اخ صاحب میانہ طرف تھو الحمدللہ بیاکھ 1 کوئنٹل اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران تہ قبول دین دنیا کرنے خوابات حاجرہ بیگم اخ ہمشیر دپن میانہ طرف تھو
تھو اخ پٹر رب کرن ام سن نظران تہ قبول دین و دنیا کرن خوابات یہ کینسا ایسے تہ نش توقع تت پہ کرو تھی اترنچ کوشش اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آج فائنانشلی کمزوری مگر آج کرو تھی صرف وعدہ پتہ اگر ریت تہ دیو دہ ریت تہ دیو مگر ساری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت جواد خان و محمد صالح یم 10,000 رۄپیہِ دِوان انشان حسین خان دعائے باپت اولاد صحت یابی رب العالمین کرن امس میٲنِس گوبرس شفائی کاملہ عطا شفائی عاجلہ عطا رب العالمین بنٲنِس پننٮ۪ن والدینن ہٕنٛدِ خاطرٕ صدقہ جاریہ ییٚمِس گوبرس تہِ کرن یہ نظرانہ دیُن قبول پروردگار بیٚیہِ بنٮ۪س والدٕ چھُ گُزریمٕژ دپان اکھ گٲڑۍ سیٖر تھٲیِو مسجد شریف خاطرٕ میانہِ والدس کٔرِو دعائے مغفرت رب العالمین کرنس کروٹ کروٹ جنتس اندر جائے تہندن 5,000 رۄپیہِ والدینن ہٕنٛدِ دعائے مغفرت خاطرٕ رب العالمین کرنک قبر پرنور لحد پرنور درجاتن اندر کرنک بلندی اللہ تعالیٰ کرن